Poncheki nahandi yimanga nchechang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyɛla bia ka tuun tali kuuna ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yɛbi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla rapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bala labina na anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ sɔŋ maa suhi tiŋa ti mali naawuni o mini yu shɛli kam dini yɛn ti ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا قمنا وني قدرة جبارنا نعمة قهند شنعوان تتي وتتنيا بلك تتي ألافي كتوم ننتي إيكو كتلام نتتوتي كرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كاتي زمن لا فرسما سورة نقام ناون تبنما تمنما تتلهنما بندم تكياما ندمنا بين بساني ناون نبرهما ندمنا ونزون بنمبو تمي بملا لافي ناون بانتا لافي بانكا لافي يومنا كاتنا ناون تبا لافيا. كاتي سورة نقام ناون يبنما ناون دب غهندا دال فقامبا ناون يسن يوفيالي anduma na on pan ya annab merbo annab daraja annab dar baraka na annab haske na woni woyo yasan do jalle mabe ta sura na gang na woni enter nanma yo mem bo shirshire den timsa na on sommiya mbanima manima na on sommiya lalan la nyale le mamanima na on pan ya mustajaba afanma hasatan bannan da tafsiri albarka golmone te sura nagang nawone wonam te katar sum kat yelden tuhe na wonam lalatete kat sura nagang nawone gana gomnanti jil karlen nyale te sura nagang nawone na won somba bunyang ba shele kat ban ma lebgen chamtu ni zaha na wonam te men ba zaha de zuksum na ambalgam letiba kati sura naga na woni hasatan tamabiya titalaha His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia. Your Excellency na usomma na malma bukata nduba na upahmo zuksum won bor shele na on timole won zor shele na on vun len nang le katen kacho mabe tala nyal katiyan nye bilchin nan bayan sura tiro
yibandemi television ni ziyare tafsiru ngo yomani katinga ka nirbu dirdi damfanu ngo ngunun ku arziki kala lama nan dama aniri kiya kibu o kibu izanka ku to kinto ma Allah remetro ka fenti to tenne to nan shala kara nyeb jalama nya ka tiso aduwa to halal sin nyale ko la to nyara te mabiya musulmi desin zaka te sura aduwa to na won soma your excellency na won bal ma bukata mabihe lala nyale media houses ma television ne radio stations ma te sura na kam na won tinya ye mini management staff man management man yi machine ne ma za na won gulunya na won panti mini ya juksun te pa ya pam shaban ko arziki kara kala lama nan da ma nduma na wone yalgam bo arziki tiba nduma na won albarka nan bo arziki ne na woni somba te pa ya na won yalgam ya arziki kanan albarka nan da ne mabe te sura na kam na wone nkaram bihtaba yomane katinga te yuno kamza ha na won timte bang simdin galse kamal albarka nduma na won nan lara tete lalan yale mabe alqawl sheldin do polo nduma na won alqawl ne annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no yanna ma bun nasara nyala dinyan de duniya zahaba kidaya lalan nasara ma na won palalle kace ka tabiyan nasara ma kune nduma na wannan lara tite kapilti zahana annab daraja annab dal barkana annab haske te paaya annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa buki al umma ma zimsimne o titi garanti lala garanti ma dinyala dinyam sonte dunya ni lahira wala ka annabi yalte ويلمن أدبوا أولادكم على ثلاث وبسمية إيالتم يلا تزغني حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقمسيرته نتوب سمتي إيالتم يلا تزغو النبي يرلم زغو ويمنم آل البيت ويرلم زغو نقرآن كرمبو garanti يلتي ببلي te bala banni ti wahala dunia ni balle kiyama de nguna tiyam jela zuksun nem puni den ti tale kinya ka musul ne mal problem shanga de kul pel dunia ni ngonyala an dumana woni ne gahan shaba ka piba ka annabi bangsete ka bangsele ka shabni ba tommal bu ba pibo ka zaksa annabi ne zal shalma denen dola la fitna ngoma kan nerbo dir wahala كبها النبي نزل شله مسلم سببوني زاهكر سبياني إني تارك فيكم سكلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي النبي يرى نوكر بنتم سشارة بنتم سربايتر الأمما كتاب الله عندما ناون لتافي وإترتي أهل بيتي ننزري أبني إين نما ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعد أبدا دكتورين كي بو قرآن أهل البيت قرآن أهل البيت قرآن أهل البيت كجا بيام جوهلا يكو بورغي أنا بالكولين يلا ويتو أمين أو يتو أم بلما كربي مسلم زاه سببوني ولا كاتين يلنا وني ما ديغان بلما سو يورلم بلما to nyibu yan dwalle ka so monti dwalle mama bi mbarama ba solo de bi sin zakare le ya to abibi ne fitina ne zabashaden nan dama de bo fiala te pamte man bam de den laande ti denen galse garden walgar te musulma bam miya la ka vuhe den laande ti musulma denen galsi garden walgarte so to yulmi yenmani kamarta tabaka ditab dan fani dariyanke kala herbiyan nto yale imam ali to anyale anti share den ka dira dezo timiya al khairi lala no nyala anti shale den ka kabiyan tihta
تهنيا على خير تميا على خير دنيا مدم الله شيء سبب تبيان وعلى توا دفوني حاجة آدم سلمان نبتته كتنان تقدن جن محمد صلى الله عليه وآله أجادم تقايا
paya mabe zungo nyala alzumma lala alzumma ngoma mi nyala alzumma din ya bahago ramadan nyala annabda alqawle pune anye muslimi katin ya kabo dira a musulun ke benin salkam kabo diro zuwalensi de le talata na yisi zane en sonbon dir so zuwalensi ngoma aku tufu lalama zo te mabihe palestinians ngoma bo dirba zuwalensi yahuda wannan mo israel nim dirba la zuwalensi nkurba لما زوك إمام خميني آية الله العظمى السيد خميني روح الله خميني رضوان الله تعالى عليه كوزل كرزانة دنيا الساحبة كده الزمة دنيا بهجما قتل يولي يوم القدس يوم القدس Quds Day ka dunia za miri yala Quds Day lala zolol kam dunia ne kar take note of lalama kar ma karle dunia za halol kam zungo dafsulungo so kam biala lalama ne anturle zwale si shalbondir tema bi shabambe no manama palestinians mama denye international Quds Day dunia zahama karlami de bo jamene bo nya musulman bawzo har bu pa musulman makar shinya la bu dirbala zwale si musulman sin tla foro katis gargale kayal katijembala domin din la'an da timin bayan misal nan balama duniya mi adalci duniyan ke ka pisi bibi haka funi to zun wonyala yawmul quds day balama katiyam makle tallahan yale ne tibayal shaldene kana antukti tafsiri biha ganina bazan de dirsan zuma katiyina be palazo kal su kamyate kan lo red bana mbwani nyungol kinya kati tahara kagwa me kisho da ta tahara te ku sa'an kati wuhun ne bon dir shab zwalen sima ta babjabin yanga kan narin da ban dir zwalen sima o nawun nike kati ban ne balam kaba haki baike bonuni kasudo nang lala ya'lama mabe Quds Day in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises be to Allah, the Lord of the universe. May his peace and blessings be upon the great leader, the incomparable general, the renowned molder of culture and civilization, the Prophet of mercy, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We have assembled here today under the banner of La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, to mark the International Quds Day. The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people, said by Martin Luther. It is the last Friday of Ramadan, a day which was chosen by a great saint, a leader,
in the history of humanity, Ayatollah al-Uzma, Ruhullah al-Khomeini, as Quds Day, in solidarity for the Palestinian people. The Prophet of Islam, Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in one of his noble sayings, he said, "Man asbaha wa la yahtam bi umur al-muslimin, falaysa bi muslimin." Whoever does not have concern for the welfare of the Muslim is not a Muslim. For far too long, Palestine is bombarded with endless oppression by the Zionists. They live in humiliation and oppression. They have no freedom and no right to live in decent life like you and I. Brothers and sisters in Iman, you can't define peace without freedom, because none can be at peace without freedom and justice. Where is the UN? Where are the so-called superpowers? Where is humanity? When the ordinary Palestinian cannot breathe, they can't live in their own land. How does it feel when your husband, your child, your wife, your friend is killed in front of you without any provocation? Put yourself in the shoe of the Palestinians. Their homes are destroyed every day. Children are tortured. Farmland are destroyed. Every minute comes with disgrace, torture, or death. Nobody on that land is promised tomorrow. They are shackles and seated on time bomb. Brothers and sisters in Iman, let's speak out even if we can't go and fight for them. The world will perish the moment we remain silent about things that is against human survival. In recent times, we have all learned a lesson from how the power of multiple human voices in unison can bring justice. A vivid example is the case of the black American by name George Floyd, who was callously murdered by a white American policeman in an animalistic approach. Majority of the world spoke against that cruelty, resulting to good judgment and sentence against the wicked murderer. What will be the effect if the whole world joined hands in speaking against the inhuman treatment against the Palestinians? They can't equally breathe like George Floyd. Fellow human on this world, know that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I repeat, be aware. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Among those who don't speak against oppressions are many who like to oppress or are happy with the oppressors. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Iman, and people of this world, be advised that the greatness of humanity is not in being human, but understanding and belief to do unto others what we want others to do to us if we were in their shoes. If you want freedom, desire it for others. If you want love, love others. If you want care, care for others. If you want justice, be just to others.
Human by our nature must be interdependent and interrelated. Let's make the world a better place by eliminating oppression and tyranny. We need equal rights, equal freedom and justice. Let love, care, and compassion rule the world. To our Palestinian brothers and sisters and any other people under oppression, I remember the case of my dear brother in Nigeria, Sheikh Ibrahim Zaki and the Islamic movement in Nigeria. The minority Muslim group in China, the people of Yemen, and any other group under oppression. I want to console you by the words of Allah. It won't be long. The tyrants and your oppressors will fall for you to rise. Take a clue from the story of Prophet Musa alayhi salam and Fir'aun. The Holy Quran has assured, Fasbir, inna wa'adallahi haqqun. Be patient, for the promise of Allah is true. Al-Aqsa, for that matter, Quds, shall return and be controlled by the rightful owners. May Allah hasten the return of Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, and may disgrace weaken and wipe away all tyrants on the surface of this world, irrespective of their religion, creed, and location. Thank you for your attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رحم الله ما رفع صوته بذكر على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nabi dunia de nyala karam zong te tala kana won ye won dahande ti zaha ti yuno kam zaha de dahamboni ati be biya gane ka nya ka zwalen si jira ka fo ale azwalen afo dindia aka an yen nan sham de sense ka pa anu ya nu de ni anu to zanga ya en stopele nyin nan ma aku to ka zanga nolmo gargale aku to chaka su zaksale amma kulli shi kalma bin sha'nan da ma don muna sarat ne ka jama dan min kana ta fil musulman ma dan pa tumma bihi palestinians wama nerin nan da yemen nerin nan da tumma bihi bande nigeria ka wumle ka fo wallahi yalle ka nyama na wunde buha duniyan woni kana pa kiyama yibu bande bon kurner ba yirem sham awum ka badir zwalen se ka fo endorsement mbara de bonne nyala ayer la na wuriya ni la ka babwara din jiya de kadin yan nan sham din jiya ibn yaki to kuren biyan biyan ki to wum ka buku nan bo temsele ka shalba nan karkem gbale ki wum ne bo kuso kene ke karle la bender woti shara din na den tahle nyala zwalen sin nan ki nyaka wum ka fo bal shabba defender lame bantum la lama ka defender ba de tiela ke nyam imam Hussein annabi zuri'a annabi shim bon diba zwalen si shale ka duniyan nan bin yar kan ya shir ka fo
yiti yina ti maana kulma gargar ba shab de muxsir la shaba we bin mo yam gar yum tuhle le pi na ni chenje balama ki na ko gargar le bo kulam balama fitina ki borma so bor fitina te pa ban yer lalama so pang ya yemma anya yalma le support it pangama kadilan ka bora amman ka bora na wunne boha yifo يمن ناون بلما كان نبي من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلمين ممكن نبي كم كزعان نبي مسلم يلا كم مسلمين يو ينبون جرب زوالين سشرة قربا كم يوم مسلم ما كشي أنا بلاو فلسطينيين كشي أنا بلا بعد دم جريالا مسلم يبا tallahan yala ni musul bilkin kamza ka gargale ka faitele ka de dembala ka biyan kurbala la nora kariya la zwalin su zo ka muslimin kulji amfo ramadan ka tejema ka imam humayni ridwanullahi ta'ala alayhi ko diklay kama nyama din yan lante alzumma din ya bahguma zaha so kam gargamle domin muslimin yala nyale ka Palestinians konko yala nyala lala masjid al-Quds ma dinin yati kibla din ya tule musulmana ka bo fale ka kurba ka tufu woni yar mo so mum biane wasu yi serme karabira o de nyaaya anye do karinyala kama bahayol yeto akan yar ya mo di ballala mare simsime kati zagina nti tahara de zo wallahi bil annabsu sa'an de min lalama wala ka musulman yan bahyu lalama kan kurba yitaban kurba free kurba karbon muksiya just because bi ayi nege anya shelta apulmo kanyo ka gede namma ame annan de shelma aba de bo fiala ma bihi zwalin sinyala zwalin se mullenan le wonga nyala tamiya rezo ka umbar jere je nyambon kurban tum de barna shale Iran kambo man ka yina ta tare da zo ka zasra abe wenan bu yoyen bala to nem kan kurban nem kul yar so mun so kul bini kan asuni bi wa ma bokan apa so lo de so en yar me na ba yina ti zayim na ti kondemele ma yiti la rasul zu wallahi halasi kibukan kima ambo zor la la ko do muna Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad hadi adam tikam karama aya shi madan palma katibana ale domin mabiyati yale na wi ikwane Allah radale katiyan zal tafsir ma Allah radale on the 9th May Allah radale kulyon dalam balama ten zal tafsir ma na wo ikwan yomane katna te bono mum kamal chance no bakana ten musharaka kate zal tafsir ma na wo ikwan Allah radale kuruga na zawone kuruga na 4 o'clock inshallah hada bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قولك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم
mabe den kammal pilgo de malbago dab sabjala mo ka tilge ka yerni suratul yusuf ka tilge de na wishi ka jama la lanyen tinya biya duniya nyango zo la kare nara na wonke ka tinana lafi mabe suratul yusuf karen zon titale nyale kan dumana won zon ta annabi dal umma timatini karan le biele ga kazan zanan de ne de tahti katna timini ya amfani ka pam karzan annabi yusuf kisa ne mahal intinage ozumo de narme kare zan yala ma za halabna annabtuni de la barkatiyan zan na be surama mabe de yang palanti nyedini den katiyan ko ma haja adam bismillah wala kar tirge bismillahir rahmanir rahim qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani lalan yale assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya muhammad ibn abdullah الصلاة والسلام عليك يا أمين الله الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وأبته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وهجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأعوانهم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد للن يلي حاجة آدم تجمع بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني للن يلي عندما وني يرى كل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلما أدار أمما تنبلها بله هذه سبيلي من النبي من سلم بمما أدعو إلى الله كم بون كل سرنا ونسنة أدعو إلى الله مبون بكل سرنا ونسنة لذو من بول بما يلا على التوحيد ناون غنسبو karbang sanarwa na wuni ka bang na wundin simsi sham ka dol na wundin simsi sham annab sulman ya shalam balama rizu ka ya ayam shalbiya ne surah qur'an kuna haka na wujara zan danan annab sifa ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira wa da'iyan إلى الله بإذنه ورزو النبي أنا هذه سبيلي أدعو إلى الله ناو النبي صلى الله عليه وسلم وقول نقول سرنا ونسن دزو ننسل كم ونجا أفنيا كايرنا ونيتو أهين كالقرآن يلي بونيلي نمانكال كارنيالا أشربون نقول سرنا ونسن كأبون نقول سرنا سنة be akul sir aboni kar yala dunia yetu ashel zo nin careful
aka solka bol nirbu ma ya yalba na ya to aka zan yalba la duniya ya to ashal din ya mabudam kar wurumba nan kefo ka annabi sol ya balama annabi din yala adu ila allah mun bonu mi kulsir na wun sani yal nirbu ma di yanke ka bang na wuni de tugleba de mabudam don't do that nan kefo dizuka annabi bang sitekene hazihi sabili man solam bongo di shirnya la man kayan dole adu ila allah man bon me kul sirna won sani ala basiratin karyan yala adal yakin kambe dinyametima ne bangsam ne bangsbu adal yakin kakama akul kabr mi yara dinina ka ambo mimi be ka yal nage di ti fifi nan ti yala la ka bang yal ma la ka fo ka bula yan ti yal ne ni ra yal la kala la nyal abu bang ka zan yem mbomi de karta ambo mi share am tumbarna dimi ni tiya this time dinen galsi boyana afa bu wor na be sha kam ka mi wo ani la share ka pambia ni shama bia ka abo miele maka tale nyare amman fosir na yel na wonni nyem mila share kam zama de nguna ronga nyare dinen ko se fitina ma bangu mi riya fo mana ngantini na ko bia mami ko fo dem go vera hay na woni o malen yala titi ka te mal sulu ni taba to ala basiratin ko ya ana wa man tabani man mo man annabi man salam bala numun kam dolma mun kam dolma na annabi wo bayan ko la o la nirma yad'u ila allah ala basiratin ويمدل يكيننا كابون كيرا أما أزل سرشار كابو مزادي يرى لفوما كير ولا وسبحان الله وما أنا من المشركين كان كريلا بنلند منا وكشي سبحان الله وكشي كدار كم زاها وما أنا من المشركين أمي بلا بيننا لشركنا وني ban zaksirna woni kabor min tahbarna woni kaboni kayal wula وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى lalan yale dinnan ka nabiyal wastan do zashi din ya shamo anya ka shaba dimin da za ka kul zan da munafinci ya to'a an galde den da nerba tuda ne yare to abibi de yen yala yal malen shin yala kanawo mon kul yan timna kabo pige malaika timna mabana miro on bonin salati miro ne kul jiyanwo kar kul yan pila muna ay kay ago yulme nya maka mo kate kul biyan kabo do wombo kanawo mon kul yan pige kabo tim malaika katimla wombo kanawo le yal no yo no bubama وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا تن كوي كان ينتي كان ينان النبي تن بوم تم بشوفها لا ننسى نمكابت كاتي تمدا كابنيا بدفسي كاتي بير انتمدا نوحي إليهم كان يلا تنم بلا وهاي تبغى بيلا ننسى لدو أمتيبو كان نو وهاي لا كاتي بنتمدا kanyin zo kar til gra kar ya man kama jirin yar be kaza dimina annabi yal bashar ma za kamna kul malayatu abibi ay won kul yarma mabu kamna te bo zan dalan annabi yusufu kisama ko to su balaka su kam brim domin dinya la jibse maram bon confirmer ni bang wo mal ala kan na woni ay sara go de la kay ay ji ya nyala la nyala kawla kan na kul butum malaika kan katitim la wo kana tenum sunnam kum nyale titim de la min sal nama tiyam ci la do kanum do wahay kare da palle nyeben kayal wula ya أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم to la nyale
كما رجالا نوحي إليهم كريا تنم بلا وحي تبتي شما من أهل القرى كريا تمسكون كتبشير با كتنا وتير قلدا لولا كم كتنيا كرم ناونا مي وانسوندو وتالم شلبولو كوبيبا kana yalto la ban chafar nan ban kulmal nan ban malsin kan yer nan ban kene ne ada nabcin wama ya afalam yasiru fil ardi dem bo ban bo gel de timban ya da zo dunya ne gilnya abu gon glenya a hankal kulyan yala za soxele ina magafara Allahumma salli agora anya la jibse hal kar wubsa karki ka bang ka anya la jibse ka ti bang no wa karam jan amma kul jelu yema amma la ko bal bizaham wa ko yam simne kyamtana ka duna ka yar kai dunya za ko mbo galse te pa ko mo ashe ko bal gina ko biama amoriyan yibyala mu'alim ko na nyaka woyi kati ko mun fa so aben no yeno ngobzu ati alla no dunya ma tar ga zam balama am gonti ya la shi sa no le modi en chini ka kul fo kabla to yar ya to lalan yale lizo kar yal afalam yasiru fil ardi bangom mal nan ban kene ni na annab ka bu chafr sil ngon zaksir ayatu an wama bu gor ngel de dunya ni kanya dunya ni shirshale fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim kanya babu shaladin page banda gur chafrsele ni tufa gum le shariyin gudmo shabam gum lala before ki nyabna bu na sham yi nyabna bu yugo parsi manka ba woy awnya kare gwalsiya kama yewum de fir'auna nem yatwa ne bon dan mingi mier shanga ka bo ger puno akul tanti nyanya ba ne bo ba ne bon do shamza am bang ne kama ami kuto wa pawa ami kuto no biyer lam te pawa akuto bo verte pawa ama ka nya bon na bo ma zam balama anya ka paham solo katya kannan hankale dizo a kyang la anyal la ma kayal wala ula kana yara na bamma anya duniya mo dumuna kam ka anya duniya mo dinarme den kam be duniya narme de kasudo akuto ba duniya ma kayal na baya ka anya sudo su tel shelka duniya ne su ji shelka ne akuto jinti ga man zaha tam shala anya duwala nyenna kamal an bor shala la sama ka nyara azan le kama akiram ame kuto blokle ka da bara ka kul share tiha all the time tiha su sangu duniya din kalala kana anti yara ne wala darul akhirati khairu aya kiyama din muna din ya la khairin gai din jiyal gar kam ne kam zanta intibanma lil ladzina taqaw ne ne bu shaban zona woni kiyama bambana wai nyasam ne kabiyandi afala ta'qilu yukulle bammal hankale maksir yala ka banga zan ya hankal mo bang yala manina bujira kale banga bendir shedin tsare pole to lalam balama yala yitu ya kul bim le jela ga zan hankal sun atin banya den maryal mal garle kanir shiryan dol annabi no yin nama ka so kul jin sel pole yala ne kafirin balama kan mun ka yan dol kale musulmi ma so ma hankal tin kayullo ndol annabi no yinma we kafirin bala kanya ni dol shariyin shar'an dol ma banan balama mun yinnan balama aku bang ne su yurlan balama to la raka bu bor fere kay yo hande nerba mpobra ba bokul ya ne kafir ma ka di diele oy ban bon kafir nan ma bala akala ni na bi akala hankale ka kul yul mun yar ma akul yulo an yar musulin soni صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ka kul yulo dundong ne
wolugl kam chaaji nyale sambanne chaaji wolugl kam kesi sinyale darga zoalensi barna dabam kargilo ko le parsra ya ne bambona ma kafir nan balama abu bamlo mir kafir sele gar so kam afala ta'qilu dan bon yiko nan hankale tikema aj adam حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء lalan yale annaba wannan wanyama kabu yal hal karwumba kabu kurbu shaba katurba kalabra kwa kabu yale in yale kabu mi maltama na wunni yal nasarabiyan ma kabu kulgurule hatta iza stay asar rusul kabrin nan ba kama butama hati borne nage ay kai ti yalamo wazannu annahum karkuzibu karnan da ba kama bumman derbu bantabler merba ma kabu palun muru biara kam wara wula so ay ti yalamo na zo ti dumo dama ay sa kam tunun nukul ay kanye kabu fuhara ka annaba wannan ma kar wumba kar yuna kama kan nasara ma wen kar kana domin tamamman nergun palan lafsir shir partima kabu zaman shir ndwalti kana shir ka ti palan marmu to kariyar wula ja'ahum nasruna fanujiya man nasha hatta budem jelala na kare lebgo ba yem kabanna won nasara shalbon yalma karshina katilge banna won ne bol ne batilge shaba ka batilge intilge ba ba anye yo kayal wula ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين dezo dem bian yala banna won ikoma jere kam la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin anya nan bu biyar nan bu yoy duniya nyanga zo tenem na won azaba den ta'arale lafsirle de kane dizu zonna won bawo manya nin salanen salke yi baga manyar numa won nuni ba yashal manyar le to anya na won bawo alulu kan ba amma ami bo nyar numa ka babu dinye babu min baga ma ka bu nyar numa de ka dabian ma munyan baga ka yuno numa anan nyar le me ka le ku nyar size ma ka manejira kare nyara babu amma manager le da ma ami direction shel din guba ma ka wumbo na wum babu alulu kan nan la kep de baya mun le yer jagan yan to ti go la babu man to din labsire la yuradu ba'sina ana gumbo anil qaumil mujrimin banna wun babu di shege uda zaba yi shege nan bu biyar zone den labsir le kane kayal wula lakad لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب lalan yale so mabihi kariyarte yinya annabi yusuf kisa shangaden nan den tungoma ibratun nyama hankalin nyale intibanama da ulul albab hankalin nan zone yinya kisa nan ma dikyale bahalalama kyamte ko de yin kanza anche kantom tiati hama puna pahal de yihani ya to ashadi ya songa bihaga dizu ko yalla kana fi kasasihim bukisa nan maya annabi yusuf no wa babihima bukisa shangatin karama ibratun dol sugo nyal hankale nyal nzante hankale nama ulul albab kayal wula ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه lalan yale ma kana hadisan yuftara kala bal sheldin ye jire nyala kar kul man bahna may mine buto oga nangde wala ki bol asafi le film shanga ban nangde ma en createle ka createle ata anto yul de shal haraka nan tam tira nan amma bo jire nyala bo kul createle men foxele ka ti jam te bara amma anyaram bongoma kala asafi le story balama dinyala waki inyala hakika ma din kul dinyam le yal mal shel dem bianam balama
so ka jirin yale kala yal walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi aya karkul do polo litafi changa bandan kandamana kama injila at-taura bu yel ya to jala shi lalama to re moni kanama mari kana to confirm lem banama demi ndang biane ko ti yel mo mari confirm lem ma kayal wula anye do bin shakam anya qur'an ka ti yar ya to asha de bu ke shele bin shakam bayana the details de biala repuni lalan la ya kisan mo bin shakam an yambo kare duha kare ke ka le shel za de be kisan ma puni kayal wula kadol sugu biare puni kan wunti zo biare puni na wun rahma kar biare puni amma inti banama le qaumin yu'minun nem fo shabban nan imanin na wuni anya biyo bi shartiha wa shurutiha banga mangzanga amang tinna wuni yalmale yala pamni ta'ta amma zan dol dunya ma ad-dunya daniya dunya la za falam abani falan garle na malala nyale adol bun falam ma dolo mena pa to wanda za falan ma nyen ni falan garle adol la dinya shale ka bale shale dizo har ayan dole kalle la zulizanti shale diso nanye zuguzanti yole malala nyale anye zuguzanti yole ayule ka shale amma ale zulizanti shale ale la shale zongo katama ka poursuivre teso pon yale ne amfani ma puni ton yar shan suratul yusuf kuni daf sama ku to katama kyam shalo ti kulem boxla biara kaki domin ne pore amfani kani yi aya din ne ko ganin tin yinmo suratul yusuf mu din dalen din mar haraka nin sala din yala kobga ne tin yini din dalen da alzin ne ma kobga na ayi din dalen di yal shanga din pa alzin ne min sal ne ma karmi ya ala karmi yala kobga alla anle ayan yala kobshita ne tina ta adadul mursalin salatu so yale ne aya din dalen de fihna na yobu mo suratul yusuf kariyarte ni yusuf ayyuha siddiqu lala ayama kadiyel ne temtila de bayiti kasoti zayin kar dalanda ku parba biyo ku parba denen sonyare kayel ni zayin momi bote baso zwalin sin zongonin sarka to ayan nan shamyu amma shirtun zwalin si tuma ka zamrin bo na yo abu tikam bun koro pa ayul ayama de bige de tilgo ma bahguma anya de tilgo me yusufu siddiqu anya yo amina kama jalman lan barama ayama bahguma ne diyan en la ali arji'u ila nasi aborna yi mir sarkane lala ayan o kayan zan an yiho sarkamanin mabiya ayan sabla lala ayan o zazan sabla fulle takarab zone so ayan sabla wo yule in sort of yusuf ma ka sabo yule anan lala ma na ga kabba ban karbiya packet ne ka kyam sarkamani anti kago amino yiti fila na ga manyo na ga mabiya kana yi takarama ka zangle no ne ko goble kanyin le bage wo yule ni sabye ya shalma ka yan bagbobe ka chile ko gob ka gobo ka maga nin chigi wo yulma ni be shel pulma ka mun goble kanyin mo yan gob wo yulma ka zangle yi won yina inshallah kam borni yalya anan rembomo karpa da ba yopon ko bu yi sarkama no wuron allahumma bi haqqi fatima وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد يا الله لا تفرق بيننا وبين حبيبك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رمضان